Hello dear students, joton lam sugo tini class so chung tini katal topic srenglainai tini topic ke minor paper ni paper 1 unit 1 ni tini topic ke boro garo kok bodol ni je kok sanero boro barot hakotor ni eba notice ni bo amchayo bo thayo tong bor sajagi tong abono chung tini no class so srenglainai padingke जों पुला बर' गार' abo bo jagani faikya abo जों short khe जों nalaino बर' गार' abo wngkha जों saimano sinu tibetan je kok bo sungtongmani o kok bo sungino o बर' गार' bo ongkhori phaio aro जों nugo je sinu tibetan ni tibeto burman language bedek ongkhori phaio aboni ulo nini siami chinese rok ongkhoro abo ke assam burmese boro naga khlai abo ke o boro garo bedek mane notice ni je o group ro boro garo group amo kagife ke o je boro ni je kaichi 10 ta bedek ongkhormani oborok nongkha o boro garo bedek ni ba kok bodol ni kok ro o kok ro besibak notice ni kereng thayo sajagi tong tabo जों saimon kaichi o kaichi kok nini boro garo dimasa hajong lalong erpor nini rava kachar moran te obishimono kok borok tongo te kaisa language tongo je amo chutia hno abo deuri bono te kaisa bono deuri boni hinjago kaba hake kaichi kok dek ba kok aba hake ongkor ka boro garo amo jotro boro garo nini kok bedego khobjak bayo gay obono boro garo kok bodol ro ke taw जों फायदि जों taw nainai je boro garo dimasa oboro notice ni bobo amsayo bobo thayo sajagi tong जों abo nainai taw puilaw जों boro nainai boro o boro kok gay gobang kok जों boro no kok assam hasteo गोबां ककनो आसाम हास्टेव ओ बर' कक सानायरक दङ 2011 नि सेन्सास नि मते प्राय 12,96,162 हाय बरक ओ जे बर' कक सानायरक दङ आसाम हास्टेव बेसुदो आसाम हास्टेव सिनिया गानागिनि नि बांलादेश नि ब्रह्मपुत्र अब हायके गोबां जागावनो बिरजाक दङ गे अबो आसाम मोनो गोबां कक नुजागो ओ कक सानाय बसंग बा ओ कक सानाय बरर निनि आसामनि गवालपारा दङ नालबारि दङ निनि धुबरी धेमाजि सनितपुर अब हायके लखिमपुर अबरक दङ ते चिरां रक दङ अब हाय जागा रगो ओ बर कक सानाय रक गोबां कक नुजागो दे अब हायके न ताबो next 2 number जों गारो नायने गारो बहायनो अबो चिनि बर' गारो नि बा सिनु तिबेटान नि जे अंखरि फेमिनि बर' गारो नि कायसा बेदे गा अरो जों गारो नि 2001 नि जे सेन्सस जे बरक लेखामंगो आरो नुजागो जे 8,86,476 हाय बरक ओ गारो कक सानेरक चिनि नॉर्थ ईस्ट नि गानागिनि रगो सानेरक दं ताबो रमदि गारो के गोबां कक मेघालयाव गोबां कक सानायरक दङ निनि वेस्ट गारो हिल निनि साउथ गारो हिल ईस्ट गारो हिल अबरगो गोबां कक नुजागो ते आसाम रगो दङ आबुन कारि चिनि त्रिपुरा रगो दङ त्रिपुरा चिनि वेस्ट त्रिपुरा बा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट धलाई उनकोटी साउथ त्रिपुरा महरगो गारो कक सानायरक दङ गे अब हाके सुदो चिनि त्रिपुरा सिमिया निनि नागालैंड के निनि मणिपुर हेरगो ओ गारो कक सानायरक किसा नुजागो के बांग्लादेश रगो नुजागो किसिमिसा गाव हाके ओ गारो कक सानायरक बिरजागै दं गे आसामाव दंगो आसाम रगो साजागै दं ओ गारो कक सानायरक दं निनि आसामनि तामनाय गवालपारा कामरुप कार्बि आंलं शिवसागर अब हाय जागरगो कक सानायरक दं
Thado tongo Kachari. Kachari kok sanai ba o kok bosongro. Borok tongo nini Assam nini Karbi Anglong, এরপরে গোয়ালপাড়া, শিবসাগর, ধেমাজি, ani Lokhimpur abo herogo nukjago. Okay, brongni 2011 ni census report bo o je Kachari koksanero 2,35,881 hai borok tong. Obo exact to hunimaya approximate bo census je report mani obo kubang kuno mano kisa kuno mano ka abo hai nukjag o koksanero. 4 number tongo Dimasa language ba Dimasa kok sanai bosongro. Obo bohaino Assam hasteono kubang kok nukjago. Assamni nini Dima Hasao, Hailakandi, nini Karbi Anglong, o jagarogo kubang kok sanero Dimasa kok sanero tong. Abon karibo nini Nagaland nini Kohima rogo, nini Manipur ni Jiribam hairogo o kok sanero tong. Gebrongni 2011 ni census so brongni borok bang mani ke 2,62,413. Abo hai brongni borok bang mani ba okok sanero tongi tomo. Abo hai ke report census so man. Ka oborong ka Dimasa. Ke next to tongo Raba 5 number. Raba bohaino obo Assam hastevno nukjago tei Meghalaya bo kisa nukjago. Assam nini Gwalpara, Kokrajhar, Karbi Anglong, Bongai Gao tei nini Derang akorogo o Raba kok sanero tong. Abon kari Meghalaya ni je East Garo Hill, West Garo Hill arogo bo o kok sanero kisa nukjago. The brongni 2001 ni census report brongni borok bangmani ingke 1,65,000 abo hai tongo o Raba kok sanai bosongro. Kakayo norno kahangke no bujirimani tong na ne te noro jotino chini class no chaja kahangke chini video no like te channel no subscribe khlaijadi te chini website kogroguide.in oro habibo noro chini joto class ni summary te notes rogo na hari poriman abon bagai norok chini website to habi naina tapo. 6 number point tongo chini lalung eba tiwa. Lalung eba tiwa amobo kaisa kok bodo garoni kaisa kok obo bahaina Assamni kubangma jagono sajago nini Kamrup inke Morigaon nini Jorhat abo herogo sajagai tongo te Karbi Anglong Meghalaya ni Jowai arogo sajagai tongo. Okay, 2001 ni census song angke borni borok bangmani 1,70,622 abo hai borni borok tong. 7 tongo nini Deuri abake gono chutia bogno tekasa binimu abo bahaino boru karoni kaisa kok angke omobo jeng gobang kok Assamono nunggujago o je kok sanero Assam hasteo tongo nini Lokhimpur, Jorhat abo tongo, Kamrup tongo, angke Sonitpur abo herogo o Deuri abo tongo. Ke abon kari Arunachal Pradesh ni nini Lohit te Chenglang arabo tongo o kok sanero. Okay, 2001 ni je borok lekhamu census so borokni borok tongo 41,161 abo hai borokni borok bangmani nukjag. Okay, 8 number tongo kokborok. Ke jeng kokborok geto jeng saimano kokborok chini Tripura hasteni chini Tripura sorokni mani kok. Kokborok abo chini Tibetan kok bosongni no kaisa kok jungno bo kokborok Tripura hasteni joto thayono joto jagano sajagai tongo. Taisa official language kokborok. Ke abon bagai kokborok nini Tripura ni je 8 district tongo joto district no kokborok sajagai tongo. Ke nini 2011 ni census so nukjaka je kokborok sanai bosongrok busuk tonga ke 10,85,500 abo hai nukjago. Ga abon karibo jeng nugimano je Assamni greng thayo kokborok sanai tongo nini Bangladesh bo tongo
Oke, Mizoram, Manipur, kisa-kisa goबां yang pano kisa-kisa kok borok sanarok tongoi tong. Ke next tongo 9 nini Moran. Obo kaisa borok garoni kaisa kok bedek. O Moran ke tabu asuk grekya bini census report bo kursajakliya. O kok sanai bo somro asuk grekya ni bagi census report bo kursajakliya. Ke o Moran bo haino obo Assamni nini Dibrugarh, Jorhat, nini Sibsagar, Dhemaji, o amjairoko sawi tongo. Haipano balai kisa, balai komithaga abon bagai census reporto kasalia. Abon kari Arunachal Pradesh ni nini Lohit, Chenglang district rogo sajagi tongo. Haipano tabung jorao amo Grekya ni mano abo hai abon bagai bongi kuno census report manlia. Okay. Next tongo Hajong 10 number Hajong ke obo bahino kaisa Assamo tongo mane sanai o kok sanero borok jora kaisa Tibet to tongi tongmani Tibet ni simi borok Brahmaputra Timao phai aro tongka abni ulo borok Assamo hapai ke Assamo habai borok goma jaga pirjagi thaka ke Assam ni nini Gwalpara Nang tamo Nalbari o jaga rogo borok tongi tongka abon karibo nini tamnai yango Meghalaya ni East Garo Hill ni ganagini je Kashi ba Jayantia Hills rogo arogo o Hajong ro sanero to ge abon kari nungjago Bangladesh sobo kisimisi sanai tongo Bangladesh ni Sylhet nini Moymansinh abo harogo o Hajong o kok sanai bosongro tongi tong ke borokni je 2011 ni census reporto nukjaka borokni borok bangmani 79,800 abo hai borokni borok bangmani nukjaka gai e oborongkha borogaro group ni je kok sanerok ni chini notice ni ba parha kotoni bobo amsai bobo tamne hasteo sajagi tong oborno sing tini oro tini class sing nalekha gai khakhai norok bujikna hne ke jodi noro buji ani to kanke noro comment section saimano nong doubt to kanke ke tebo kaham ke noro saimano mujung kanke noro chini website to thangi nai mano tini ni class ni full summary te notes so noro aro nai mano ke asno class ni tini class next class so noro bahana he kadal topic te noro malai fina hene tini asno jotono hambai